Ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza. Abanyarwanda miliyoni imwe basabye leta akazi kabona abasaga ibihumbi 3 gusa. Ibi ni bimwe mu byaranze umurimo muri sezo ya 2024-2025. Raporo ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta y'ibikorwa bya 2024-2025 yagaragaje ko mu Rwanda abantu barenga miliyoni imwe basabye akazi kabonwa n'abatarenze ibihumbi 3 gusa, mu gihe aya makuru yakusanyijwe muri raporo 309 zatanzwe n'inzego za leta 107. Mu bantu barenga miliyoni imwe n'abarengaho ibihumbi 100 basabye akazi hatoranyijwemo abantu ibihumbi 673,416. Abatoranyijwe ni ibihumbi 43,764, naho abakoze ibizame ni abarenga ibihumbi 10 ibihumbi 10 n'abantu 360. Abatsinze ni abarenga ibihumbi 8, hashyirwa mu myanya abari munsi y'ibihumbi 3,134 gusa. Abashyizwe ku rutonde rwo gutegereza akazi cyangwa se waiting list ni abarenga ibihumbi 5, no kuvuga wabongeranyaho na babandi ibihumbi 3 bakasaga babandi ibihumbi 8 twavuze batsinze ibizamini. Abatsinze nibemere akazi ni 257 gusa, mu gihe abangiwe gushyirwa mu kazi ari 130. Abashyizwe kuri waiting list ni 39. Ku bijyanye n'ihame ry'uburinganire mu basabye akazi, abantu barenga ibihumbi 70, abantu barenga ibihumbi 726,973 ni abagabo, mu gihe abarenga ibihumbi 384,067 ari abagore, ni ukuvuga bikubye hafi kabiri. Abagabo batoranyijwemo ni abarenga ibihumbi 30 n'ibihumbi 4,367, mu gihe abagore ari abarenga ibihumbi 133, ibihumbi 133,257. Mu bitabiriye amapiganwa harimo abagabo barenga ibihumbi 70,961, mu gihe abagore ari 30 ari abantu ibihumbi 35,399. Abagabo batsinze amapiganwa ni abarenga ibihumbi 6,204, naho abagore ni abarenga ibihumbi 2,579. Abagabo bashyizwe mu myanya bangana n'ibihumbi 220, ni mu gihe abagore ari 1,114. Abagabo batsinze bagashyirwa ku rutonde rw'abategereje ni abarenga ibihumbi 3,873, naho abagore ni abarenga 1,350. Abagabo 183 baratsinze ariko nibemera akazi, mu gihe abagore 74 aribo batsinze ariko nibemere akazi. Abagabo 101 bangiye gushyirwa mu myanya, mu gihe bene abo b'abagore ari 29. Abagabo bangiwe gushyirwa ku rutonde rw'abategereje ni 27, naho abagore ni 12. Raporo ya Komisiyo y'abakozi ba leta igaragaza ko muri 2024-2025 abagabo bahawe akazi bavuye ku rutonde rw'abari bategerejwe bari 1,000 bari bategereje bavuye kuri ku 1,087, mu gihe abagore bo babaye 785. Bigaragara ko hari ikinyuranyo kinini hagati y'abagabo n'abagore mu bijyanye no gusaba akazi, kuko umubare w'abagabo basaba akazi ari inshuro hafi 2 z'uw'abagore. Isesengura rigaragaza ko umubare w'abagabo ari wo munini mu kwitabira gukora ibizamini, kuko ari inshuro 2 z'uw'abagore bitabira gukora ipiganwa. Umubare w'abagabo batsinze amapiganwa nawo ni inshuro hafi 2 n'igice z'uw'abagore. Perezida w'agateganyo w'inama y'abakomiseri muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta, Sebagabo Muhire Bernabe, yavuze ko mu mpamvu zituma abagore baba bake mu bijyanye no kwitabira akazi harimo umuco wo kumva ko abagore batagomba gukorera kure y'ingo zabo, kutabona aho basiga abana ngo bakore ibizamini bikorerwa kure, ndetse n'ibindi. Ati ikindi abantu baracyafata umugore nk'umuntu wo mu rugo,
hari n'ivangura rya bucece mu gutanga akazi. Hari umugore uza gukora ikizamini kibanze bagasanga aratwite, bahita bishyira mu mutwe ko ahita ajya muri konji atarakora. Iyo migirire iracyari mu bantu kuko hari umugore utwite utajya gushaka akazi ati nzajya kugashaka narabyaye. Muri raporo 309 Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta yakiriye 281 zingana na 91% nta bibazo byagaragayemo, naho 28 zingana n'9% zagaragayemo ibibazo. Mu mwaka wa 2024-2025 hakozwe igenzura nyuma y'amapiganwa mu nzego za leta 74% zatanze raporo z'amapiganwa zingana na 69.1% zigizwe n'umujyi wa Kigali n'uturere 27. Ministeri 9, inzego nkuru 2, intara 1, ibitaro 2 n'amashuri makuru 5. Mu nzego 74 zagenzuwe urwego rumwe nirwo rwagaragayemo ikibazo kijyanye no gushyira umukandida mu mwanya atagaragaje equivalence y'impamyabumenyi. Mu nzego 74 zagenzuwe hagaragaye ikibazo cyo kutubahiriza iminsi 30 yo gushaka abakozi hatabariwemo iminsi y'ubujurire nk'uko bigenwa n'iteka rya perezida ryerekeye gushaka abakozi ba leta n'amahugurwa ahabwa abakozi bagitangira akazi. Komisiyo yakoze igenzura ku micungire y'abakozi mu nzego enye zigengwa na stati zihariye no mu mwaka w'2024-2025 hakiriwe ubujurire bw'abantu barenga 13,226. Muri ubwo bujurire 12,862 buhwanye na 97.2% bijyanye no gushaka no gushyira abakozi mu myanya, naho ubujurire 364 bungana na 2.8% bushingiye ku micungire y'abakozi. Muri izi nzego hagaragaye abadafite impamyabumenyi zisabwa 7, abakozi badafite equivalence ni 6, abakozi bari mu myanya by'agateganyo barengeje umwaka ni 6, abafite amazina adahura ku byangombwa ni 5, abadahemberwa imyanya bakoramo ni 2, abazamuye mu ntera mu myaka 2 aho kuba 3 ni 1, umukozi umwe niwe wahembwe kandi yararengeje amezi 3 ahagaritswe mu kazi, naho uwahagaritswe mu gihe kitazwi agahabwa akandi yari umwe. Ubujurire 5,431 bwasanzwe bufite ishingiro byatewe nuko abakandida benshi batatoranyijwe gukora ikizamini kandi bujuje ibisabwa. Abakozi batahawe ibyo bemerewe n'amategeko ku gihe, abahanwe ku buryo budakurikije amategeko. Ubujurire budafite ishingiro bwari 2,676 byatewe nuko abakozi bamwe bajuririra ibyo batemerewe n'amategeko, abatubahiriza ibihe biteganwa n'amategeko mu kujurira, abakozi bajurira komisiyo batabanje kujurira ku rwego rwa mbere, n'abakozi basaba gusubizwa mu kazi batabyemerewe. Ni mu gihe ubungana na 84 bwasubijwe naho 35 bugisuzumwa. Zimwe mu mpamvu z'ubujurire harimo kudashyirwa mu myanya, kutanyurwa n'amanota y'ikizamini no kudashyirwa ku rutonde rw'abazakora ikizamini, gusaba guhabwa ibirarane, imishara, agahimbazamusyi, imerekeza, imisanzu y'ubwiteganyirize n'impamba y'izabukuru n'impozamarira. Hari kandi ubujurire bwo gusaba gusubizwa mu kazi nyuma yo kwirukanwa, gusaba gusubizwa n'urwego rwa leta bajuririye kugira ngo inama, inzego za leta, abakozi ndetse n'abakandida. Komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo yagiriye inama inzego za leta 15, abakozi ba leta n'abakandida 478 bagannye komisiyo bagisha inama ku bijyanye n'imicungire y'abakozi ba leta no gushaka akazi.